tu ta po inga le tunu ni po tu la ole uri tala mo lo fa ponga mai tala tu mo se si foi tu inga ngoi fa sanga le tama tai fai pule mo mo le party le greens pepe mo o fano le ola le televini ni sila te mai ona fola fola ina le pipisi a November ta longa fa fie ina le captain ya lau ki te tama ta ila lo sumari tu sanga sta mo ina o qualify mo se te mo fa fong mai fa lo telino ni tala o se si foi tua inga ni ngoi whalo loa, o tue whai whastanga ni whai pule momoale Greens, Colorado, Caraman, e pēona iana mam anga o le leitoni sila. O le tua inga i le ngoi sāri ni mai supermarket ya Pack and Save Royal Oak, i au kilani li tau whai unga li tau sanga turuai. O le tua inga o lo whai Jesus mai ngā leo leo e pēona angi ai nisi whai o li boti, e ulawa e lo whai lo ina li ngō o le tamata i whai pule momoa. O le pili sa whato ai e Caraman, e tina i e se isti whaasalanga i ngoi i palolo mo moatu. Sa te ena le whaamasnonga maulunga e o kilani a o ke topa. Ia iuni sa whaasalai Caraman i mōrianga e whaore ngoi o lava lava mwhaasalai na li se ape on te lau tā lava. Ma le isi lua se lau on sifu tā la whao popo ri tongi na whaamasnonga. I le tali fesili sa whaari ai leo leo, o se whaai tionga sa whaato ai le ngoi o lo whai Yesu o suenga mai li tau whai unga li tau sanga ruafe ma lu whawha. Hala tau te le whai loina o le whai tionga e whastanga i a Caraman. O le compania le Foodstuff North, e ona ina supermarket le Pack and Save, e le mwhai ana whaari e so lātu manatu ini mata upu tau i tangata, taito tasi. O se pepe o whanole ola e mafu o mai le wha mai o le televivini le vai taimi o le Kirisimasi, o whai longa i se ua i ola e whano mai, i le wha mai telu mai ona fola pipisi o le wha mai ini sila name. O le aso sa folai le li whapitoi vai la autong tinga whapo mai ale matanga ruenga, ale te whatu ora, ale soi fua marolo ina ni sila lea, Dr. Matt Reed, i ale ua i ola wa whano i le pipisi o i nei le televini. Mai e whari ai, wa kili atu ona tā ua le teimi nei, na i lo seisti lava teimi, i a wha mua tu i pui whaasanga le televini, e whaia. Ta ia ave ana wha mai senga i le aingo le pepe o whano le ola mai le wha mai e malosi le tele lona pipisi. Pāria Dr. Reed, o le tasi o le ola e whano, o se poi numero tele. Ma o se ulua i ola o whano, tonu mai ona amata wha maunga i le tunu ua o le pipiso le televini, i le aso lua sfululua November. O ia whautua i nai tangata le tā o telo le tilo ana i aunga o le televini, ma ia tā pai nei tina mai tanga, e whai o atu tui poi. O ofisa o leo i tu malo New Zealand, tā tu lai pipi le mu, mo se minute tasi le zona na vi. E a mana ia ma whaalo longi ai sa taso la to uso a leo le tamatai sa tini sinia Lynn Fleming. O ia se uruai tamatai leo ua whano le soi fua ni sile ni au whatino ina ona tuke. O le solo whai anun toi sauninga Nelson, pa ma vai atu ia tia. O le ni pāre mia Christopher Luxon o lo awa atu ai, i le a inga o le tamatai leo ma wall. Pa pia fo'i ma le minsta o leo Mark Mitchell, le tamata i minsta lango leo Casey Costello, le pulenu o Nelson Nick Smith, ma le tamata i fai pulo Nelson Rachel Boyack. E fai tau se lau i leo lo fata set fo i le sauninga, i au fai ngā ruanga le matanga ruanga leo ma isi tumalo. Mo au inatu e ngā lulua i Nelson, a awa iatu leo i le toi sauninga o le tamata i leo. E iai fo i sui o leo mai Australia ma Amerika, o lo fata smai le sauninga. O Lynn Fleming, sa ofia i leo sa petulo ina le whaatawa whai Nelson, e le teimi sa soa ina i stangata e le taawale mariloa, e le asto le tosa. O le tamatana mo e sumra le fitau sanga sa lato o sfaia ma ise to tolu i le whalolo te mane maari o le Michael Hill Storm. Ma so lai ma te mane maaro e tusa le tau ma le tolse lau, fitu ma le vanwafe ta la. Wa ma whai neo na ia alafia le anu wharepui, ina wale toi awai ni whafi tauli, Mase langolongo malosi mai lo na hinga. O le loia a Tedin Thompson ia Sacha Nepe ta i whaalia. O le atama o simale manu nei te usanga ua whaama mao mani whaato sinanga leanga te lumai lea taimi ma ua vea nei mase tama to the mo. I le tae au le turusu taso a aprilo le te usanga te luai. O le ta vale le Honda lanu liuli ta ngauia mai le no fuanga ta vale le supermarket le New World papa toi toi. Tusa mare tolu le au olio le vaso a tau nu ulo e Thompson i le no fuanga o paroloa ali Chartwell Shopping Center o se pasese ili ta vale e to fitus maisi sa iai. I fōringa maulu sa kava Thompson sa ulu whare paroloa le Michael Hill Jewelers
e wha au penga ina sku kalaiva. Ai o reisi tō tolu sa tofu mana sa maua. O reisi tō lua sa tō wavea ia tanga la popoka. Sa ta lepe ia le kulupu ia ka peneta te waitei mane mauro, mangaui ai le ano no ai o nei o loa mawati, mata mo e sai. O reisi o le televou o le kulupu sa po ine sukula ti. Ai ina wailo e Thompson ia le me utupu mai, sa tō e te moa e lo mana sa mala se tūlanga e wha mata wale sukula ti e petai. Sa vavan te punila sukula ti le wha to. Ina was fa ia leo le falo Thompson e soli mo me. Ta mau ai le pa anga teina Thompson, o ia tau lima se wati, ma se tau lima. Ta nga oi e le nga oinga. Ina was o eina leo le telefoni le pa anga mai lo aini ata lo po eina o Thompson, o ia ulaina ma tau lima ia te mane ma auro mai le nga oinga. Ma se vai nga telo o loa sa nga oia o lo ia I lava pepa fai longa po tax. Ito tono res fale. O whaao popo ina I re riso atunu walang longo ina ne ia tupere tongi mo kasa ona po carbon levy o company ba ala oloa. O whaao wawana tapa ina motu le Pasifika ia tupere tongi o se lau lima sputala Amerika ili tone tasi o kasa ona e whaamatu ina ea. Ai oise tunu I Europa a Asia ma Afrika o tapa ina le whaai titiato ia tupere tongi. O ioe ia whala butonga whaava maluanga te whale le International Maritime Organization e au sia le leto iai o se kasa ona e whaamatu ina le ea. I le tausanga I luafe limas fulu. I sia ke whaia le luafe tau se fulu, ma le luafe ma le fast fulu. O iai le whaamoe moe o le whaala butonga e maali iai le whaatulanga no le tongi o kasa ona I aprila o le tausanga nei. I taro talonga, ua whaafia ina le kapiteni o le au kirikiti whaavao malo ta isa mo I lalo sumara iwa tausanga avetia petu. E winga I le ulua I a waiora na au mose te mua mua. I le tāmana sanga le kirikiti whaavao malo mo le ta ilua spuru over po le T20. Ale pono whaatonu o le kirikiti whaavao malo ale ICC po le International Cricket Council I lalo sumara iwa tausanga le matutua I Malaysia. Ka manu malo na au le tāmana sanga qualify ale itulanga le East Asia. I le tausanga umawai. Ma mawai le lato wawano e tausini o ai mose te mua le tāmana sanga I le ipo le rangi. Tele no ai le vai ango tala le komiti le kirikiti whaavao malo. Ta whaalia e whetu. O se whaalongona wo iai maka peteni o isi au I sauri ngā mate Kuala Lumpur I le solua le vaso nei. Wa I ua nei ina vema me moni se lan whaalongona. Se lato whaate inga sa iai ina ua qualifying. O ia ta wai o se whaalongona winga ese. E sa ia langona fo. Sina ma mafo ne mafo faun. O awe sumare ono le ta marisanga o tu vai vai ina I vai nga estore tunu. Mo ta alo ngā pulu e whaiai. Le ai amate le stona I te mi Malaysia as if mane palu. O Samoa o puru whaatasi ma New Zealand, Nigeria, ma Afrika South le pulu si. Le ua malanga tune I Sarawak, I le moto Banyo, ai o le pulu B, wa nga I atu le tu South o Johor, lata tua o Singapore. Pulu A ma le pulu B, o lona nofo I pe tua to le taulanga. E mo ta alo Samoa ma Nigeria le lato pulu, to so o tuai ma le taulanga ma Afrika South, ai le fitaui ma New Zealand. O le tamata aro au kirikiti liki ar kiwis a New Zealand Dylan Brown. Lipo te anele au tilo ni whato sinanga manisi kala politi e tamai I le luafe ma le lufurono. O le pūrenga mo le tamata alo whamautu Parramatta sa I Melina I le asonanafi I ni kalapu e whaono tō sina I le tamata alo sa moni we. E ulawa ilo na mana o no foi pele Parramatta Eels te ia o lia le luafe ma tosu tasi. O le tamai lusu mar whato sanga sa olani I whangarei. O li ipotia sana whenga inga tūlalata ele miliona tā la. Ma se awa noa o tu iai na te tu ua ele eels a ele io o le whasolonga se furu o le tamarisanga o le nei tūsanga. Ina ia whamao ni ailo no foi pere kalapu. Ma e salava pe na te toe whailo ia lea whirpilinga no foi pere kalapu ai tawau ele no foi pere se iau lia le lua whamantos tasi. Te ipotia ele lo minga le Sydney Morning Herald o le pule o Brown ia Chris Orr e fai tau masina o lo whauau o whiutana inga marekalapu I se tau mawhainga. E ave sea le vaenga le whenga inga pe tai ele I maua re kalapu te po. O I ulai o le tau sanga tolu ai sa wha maro loi Brown mo le whata alonga ma whasala ina le paspu a vitala. Ke le pule inga le NRL. Ina ua wha mao nia le moni o la nanga sanga o la nanga sala. O le tango I susus ta maatai tulo e unoma sana ioenga. I le whanitari malo le Golden Sheaf Hotel I Double Bay I Sydney Australia. Tau tino e Brown ia mori anga I lua o le tango wha malosi ili te maatai. O le tau sanga I lua whi mare lua sfuru sa wha iloa I Brown,
Nuna whanau naunga te alo mo le All Blacks, I se te muri mai, o lana tā leni. O le tamatai te alo tenisi saina I a Sheng Queenwen, wa avea mai ngoa la roa mo mua tu muri ase ma le tamarsanga tenisi tamatai al Australian Open, Australia. O le tamatai sa manu malore te alonga na Olimpeka sa whateia, ele tamatai o na whato ilaloina le tamatai a Laura Tilcommand, o si a mani le la talonga de pon po. O le tamatai whatulanga ina mua Ariana Sapalenka, Peru, a wai a tine ilesi whasolonga o le tamarsanga. No Naomi Osaka o Japani, o lo whamau tu Amerika, tai a whato ilaloina I Carolina Mujova, o Czechoslovakia, mai o le awhitau I nei ma Belinda Panic, o Switzerland ilesi whasolonga. O le tamarsanga ali, o Novak Djokovic o Serbia, wala sia nelis te petele le anga I atu le se matatea na te ausia, I le lua sumalelimo o champine whaona manu maloi, tamarsanga tenis te tele po le Grand Slam, ma le whase fultasi o na manu maloi tamarsanga ni malaya le Melbourne Park, inu whato I le loina Jamie Faria o Portugali. Tala nau ne yaso, file mu meo matangtauma, soi fuia.